Jel se čuje ovo? Dobro večer. Ja sam htio napraviti jednu, pošto je Bajram, jednu prigodnu pjesmu o Bajramu, pa sam konto, na koji način to najbolje uraditi. Dino bi to dobro uradio i onda sam mislio kako se sad staviti u taj mentalni kod Dine Merlina i mislim da imam nešto. Stajala si pored džamije, gledao sam lepršanje tvoje šamije, a onda sam vidio tvog babu koji je išao na čabu. On je znao da ne idem redovno na teravije. I onda bi bio neki melodičan refren, nešto kao laj, la la laj, la laj, laj, la la laj, la laj, laj. Ali nekako može to Dino, mislim, nemam ja taj senzibilitet. Meni je Bajram jedno traumatično iskustvo. Kod nas je uzgrad živjela ova gospođa jedna, ona je bila vidovita, ona je gledala ljudima u grahiju kafu. I neću sad da joj spominjem ime šta ja znam, možda je neko išao kod nje. I novine su pisala o njoj, Arka je pisala, ona je 2001. predvidjela da će biti rat. I rekla je nešto kao dvije će se strane zaratiti, bit će žrtava. I nije sve pogodila, ali što je pogodila stvarno naježi se čovjek. I eto, neću joj spominjati ime, ali pošto radi pjesme moram, izmislit ćemo neko, recimo da se Fatima zvala, nije se zvala, kod nje na vratima pisalo Madame Fata. Uglavnom od nje ja imam te traume vezano za Bajram. Nije ona nešto grozno bila, ona je bila fina jedna gospođa, nego ona je valjala djecu puno, dječake naročito, ona je valjala je ljubit djecu, a puno se šminkala onako. I ti si tačno znao ko je od Raje bio već kod nje, a ko tek treba otići, oštampani hodali u bronzanu, u neku metalik zelena, ona neka. Uglavnom, o njoj je ova pjesma se zove Ne ljubi me. Na mom licu tvoji tragovi, kao tisak visoki. Nosim otisak tvog čela preko bajramskog odjela. Rekla si selavi, ne ljubi me, samo me zagrli, osmijehom me isprati. Ne ljubi me u snama, ne dodiruj me, evo ruku stisni mi. Vrata do vrata, ko nam je Madame Fata, meni je vidjela stope i glas. Ne bi ni u granap bez kile žutog oko vrata, sponzor joj je valjda Fabulas. Ne ljubi me, samo me zagrli, al pritom glavu ne podmeći. Ne ljubi me u snama, ne dodiruj me, Bajram luk mi poštom pošalji. Hvala. Ja znam da ovo ne zvuči nimalo kod Dino Merlina, ali ono ne može niko napisat muziku kod Dino, pa nisam pokušavao. Madame Fata je na meni ostala tako dubok otisak da sam ja morao još jednu pjesmu o njoj napisat. Ali za ovu imam koreografiju. Sad, pošto ne mogu iz praktičnih razloga zbog gitare, vi zamislite da imam jednu ruku u džepu i da pjevam. To ko nije skonto, to ko Balašević da bude. Pa ne, pošto ne mogu dočarat glasom i muzikom Balašević, pa onda eto, koreografijom. Izgledala je
Zamislite, znači da imam ruku u džepu. Izgledala je ko neki sultan, s krpom oko glave, smotanom u turban, vidovita fata, moja kona s trećeg sprata, nikad joj više neću odnijet kurban. Hvala. Da se dogovorimo, samo malo.